Continue. As chamga tukul jamana gab Jehovah ngolo bo jolomi kemeje gitoror Jehovah betuni amuga gone ga sartage nagdu tos yogon sobit kinat ke ngore tableson kemeje geta jaga nyon asobit kinet ke lesson na basit ngalalle ngam tino gab kala sunet kebe bertana batay utom geta u kinet ke kiro agewen misinge borita tino gab kala sunet ke meje gesa ak kotom gesa meje ga di baitini ke mituje ko chop Jehovah so bi kinet ke to ngwini ngai ne ki go Steven Aramaru o yega wagas community tables no golen indeno ga kala sunet ke verta na batay ay be tu na verta batay ak betu na batay no bugi no bajo bili no mo golen tisindet no ameja ta kan ni tu gatis ago ma we ki agije karibuni aga tab ka dia tab che so le jam ge ila su Jehovah de zitagi tojo anako pastanya lilei ami Jumatatu ne moagolen en tulu etap Zion. Aru ga takne anga kata anga ne ba Jesu ole jam ge bi kyo ram ne tikni ami ga bertan ba ko engase ne ngalale gole ngatutiet en mugule lweg tatyo tore tenge ba bertan ba ko sobogasi ne ngalale saburi mut bongwe Jamge jamani gab Jehovah kane engane ko Evelyn Tarus ta jog en kwangwan gasine moy golen inet pistoik oreng atiam agora ne Ruben bawgi ni nyone hota gatin ko kongo missing ongesa nyon asobit ke dosta kimeje gitoro ngamu tende Jehovah engbarande no une nege gonech asobit ke watai mu engala sunaik amutu keje nje ywe ego sektor konga go tamu betune yega gonech ke berta asobit ke shasru tu ke trilen ke sa yo asobit te pingwenu nyo agi guyewe srutijo ko bataye ke gasai ba ishine yeje ge guronde ityo ango bunu ngalektor nyewega tenga koge kyok agi trile Jehovah agi nyita tamiriengu nesire tokol igo ne ga muktenet ke guji kwende ngo itore le wendote asobit ko ger bi glap ke yengu agolasu ya ene pego nguna ga ige nyamu sai ne Jesu ne tidenya amen amen jamana ga Jehovah medita blesson ko ga gas ko engeno ga pala sunet srutiet ne no so mani ko tabuta manguche tamana gangwan ga tini pagenge wala yager agogero tono ni arwa tenglu tafsion gengero ya batul tafsion ne komi mo alme yande jogo nete o batul tafsion ne betu nerwe segene gele ga ngo ngala le ko batul tafsion ko mo ngam mo le ne wala tono ni arwa tenglu tafsion agomi ko batay ne ndat pik elevu shek pokal agartam agangwan cetinye kaine nyi againe ta kwanda nyi tigi sirji togoje kwa tinda gaine ne bango ne ba jeizo akwanda nyi tigi sirji togoje kwa ngale kejin tigi ndig ne tige keje so manne kitabota ge so manne ngale jeptino ga pala sunet kogo negi ku yemesing gurko to jota jaga so man kitabota ba ngangu te tamana gangwan kitabota ngangu te at kay tukul kogi kanisa tab seven Adventist ke wenye bugo iko ngete ga taunet awi ngangu te negit ko kanisa ni te nega ne negit ko wenye siruti ke tilen ko ngete ga aro rutet nos agaro rutet nel amu yegi wen aro rutet nos kogo negi ku ye ngale kimita aro rutet nel ko yegi ngisir engaro rutet nos anan gone gi guye ngale kimita aro rutet nel yes nel ko ngisir engaro rutet nos engni tagi ko gone ke ki guye so mane kitabone tenoga pala sunet ko gone gi guye mesing tugu kejen kale ye lesson kitabu tab pala sunet ko tuna ngale ke chang ke walu ngangutet tamana ngwan ne ngalale awa ba ishiet tabalet ne ba kanisa tab Jehovah kitnya ba ishiet tabalet ne kuye gi goje la ga Israeli ba ishiet tabalap ke yet ko luen dai be shiki bata
ketinye akichek eng kaniset nebo let ne kibortoi lapkeiyetab Jehova eng kakesunetab kei nebo kenyisiek. Koborwech kitabutab tienwogikab kalasunet ole kiteptoi bororietab Israel yekikakilewen koek bororiet neikobortoi tornatet ak lapkeiyetab Jehova. Kokonech kora kekuye ole makat kotepto kanisetab Jehova eng kasarta nekimite nguno yekibendi kikeswa titiotab emoni. Kale kikikochi Jehova kanisenyi boisiet neu nekikikochi lagokab Israel eng tai. Chotok ko logoiwek chemiach chebo kalyet eng ng'ony komugul. Keib logoiwek chemiachen koker biik Jeiso, koker biik sarunet ak nesire kobwanchi sarunet nitok ak kotugul lakwet agenge. Kitabut ne tienwogikab kalasunet ko ng'alal eng koindo ko lokoi kikisir eng oretab tiendo. Chang eng tiendo komi kanetisosiek chechang akot atkai tugul ngolobo gaa anan ola tugul eng culture nebo kapchi tugul kotindoi ole imuchi kong'ololchindoitagei eng ortinwek cheterchin. Ng'alalet komakeng'alal kityo eng korwokit ng'ony, lakini king'ololi eng oretab tiendo, king'ololi eng oretab mashairi cham kokure poem biikab Kingereza, mangen ale kilene poem eng kutitab Nandi. Keng'ololi eng mashairi, keng'ololi kikoito ng'alek eng oret nebo boiboiyet, eng oret nebo ng'wonindo, eng oret nebo ne eng tienwogik. Ngap komong murenik kotien tiendo age kenae kele mi ng'oyondit emet, matiendo nebo boiboiyo, mi ng'oyondit. Komong alake chekaorenso amu kakoterteris komong boiboiyet, kitien tiendo nebo boiboiyet kotyo koboiboi chitugul amu kakikoito message nebo boiboiyet. Komong tiendo nebo orokenet akot yo kitiendos mitei masishi komite tienwogik cheketiendos alake chekase ile ango tien neter ni mitei bitonwekab kapchi che ngobit ki nekabit kotiendos tienwogik kwak cheibortoi kole mitei orokenet nemitei area. So kitabut ne tienwogikab kalasunet ko kitiendoutyo akine asikobit komwa tuguk cheechen. Kitiene tienwogik chebo kawaida ako tiene tienwogik chebo mashairi asikobit kong'ololchi Jehova koborchi Jehova yani eng oretab kokergei inendet akonai kole kikiptengekinik chenyolchinech rirenosiekab Jehova. Kokonech atindetab lagokab Israel kora ole kimakat kou kokeregei komake eng taitab Jehova konyolchin ko kiptengekinik chemanyolu asikobit konyolchi sarunet nekikikon buch. Kikitien tienwogichu komwoito ng'alekab uinwek chekibun lagokab Israeliek, komwoito ng'alekab ng'wonindo anan ng'wonindo amu tengekto ak mising komwaito kora akobo sarunet nekonu kipsengwet, chomyet nemakikesugei. Kale akotindoi kora kalasunoik cheilosu Jehova amu tuguk cheechen chetesetai kikochin lagokab Israeliek akoyoiwech akot akichek eng betutab rani. Eng notok kebune akichek tuguk cheu chotok, kibune kewelutik cheuen, kimi oritab kwenutab tengekto, kimi beek kwenet nacham komwoe biik alake. Kale ako mitei sarunet kwerunyo nekikekon eng oretab Jeiso nenyolchinech kora eng oret age tugul ketieni tienwogikab kalasunoik kilosu Jehova amu Kristo nekinyo asikobit nyokokoitogei kowalanechgei achek. So kibendi kekere mising rani kitabut nito bo tienwogikab kalasunet eng ortinwek cheterchin. Andoune anendet ang'ololi akobo tisindet neo eng oret age ko atokyin kebeberta nebo kapkorosut eng betutab Jumapili. Tos mi chi netindoi ng'olyo amawe betutab Jumapili? Amache aketyi ale eng raboini keng'olole akobo kabarunoik ak kergeinwek yeking'olole maunatosiek. Sikeng'alal kunitok ko amu kikobit maunatosiek chechang chekikisir. Ko ngenyokosoman biik maunatet ko tamdam kotokyi oleu bitonwekab atebosiekwak ak kenyisiekwak ak ibinwekwak. Ngemwa akobo maswetit kole chito ngu China notonye angu benderenwa kotindoi maswetit kemwa keokyi ko sikikuye maunatet ko akoi kewek arorutiet neos ak keker kele kikiboisieito ano kabarunoik chutok eng kebeberta ak kenyisiek ak ibinwek
chekibo kesirei bukuit kikuyeito ano biikab Ebinatak ak ngotesetai keyote logoiwek chemyachen ko kikiboisieito ano kerkeinotok ak kabarunonotok eng kitabusiek alak eng arorutiet nos ak arorutiet nelel. Kounotok sikikuye ng'alechu tugul kekere kele kitabusiek chechang eng arorutiet nelel yakachang'an bukuit nebo ng'ang'utiet neking'olole koibu kosomei kurgotik chechang kobun arorutiet nos, kobun Daniel, kobun Saburi, kobun Ezekiel, kobun Jeremia ak kitabusiek tugul chekokinetkei. Kounotok keweksei kungut nebo kondametut ole kikibune kurgotichu ak kakuyetab kalewenoik ak kabarunoik ak kerkeinwek asikobit koek agenge bukuit yeng'ololi koboisie kerkeinwek. Manachi ngotko mi ole kikakitaundo taunet komong'u koitosiek kebwone kunotok ko ngipkeitu Saburi ko kakowalak kitikin ko ngipkoitu oli komwoe kole tun ayai arorutiet nelel ak awal kowalak anyun tuguchotok kwo kibwa arorutiet nelel keboisie kerkeinotok ak manachi ko kikewal kitiongon koek kerkeindab notok kiptamimik mako eng borto. Kounotok ako bukuit kong'ololi bukuit koyotegei bukuit u kibulit age kou kibunguet age. Ngole kuinoik komwou kole kuinoik ko laitornatosiek, komwa beek ko biik. Kounotok ko ngap koboru eng yotok kurget age koyote kurget age kou kibunguet nebo kibulit nekakileweni eng kebeberta age. Konoto amune keweksei kele boisieito ano ng'alek chechang chebo kalewenet Saburi yeng'olole kuyo imoche iwe nguno tisindet neo ko king'ololchindoito ano notok kiune tiseinatet eng arorutiet nos singinyokomwa akobo tisindet neo eng ng'ang'utiet ko ne nekikuitosi ak kiyetundo ano ng'oliondonotok kong'ete kokitoune tiseinatetab Kain ak Abel akoi keit tiseinatet nebo arorutiet neo eng Emait, arorutiet nos eng Emait akoi nyokoeku Jeiso tisindet neo kokait eng betusiekab tiseinatetab Sekaria akoi nyekesichei akoi komei ak akoi kit neu nguno ko tisindet neo eng kabtisisiet nebo kipsengwet. Ko ngomakitou banatak kisubi morondut ketamtami korot ne mutai ilen chito kakong'et keina rani amu makingen ole kitokchini kiokchini amu makiweke let keketu kele kinyonundo ano ng'oliondonotok ng'oliot nekamache ates notok. Okay, tos tukondochi ng'olyo age. Bas, kibendi kekere tisindet neo. Ye kibendi kekere tisindet neo keng'olole kapkoros. Kamwoe kitabutab komong'u 25 katieni kwartam. Komwochi Jehova Musa kolechi rib siyai tugul kou kerkeindanywa nekikiborun eng tulwet. Eng yu kekere kito nekimwoi Musa. Ngisoman mising kong'eteke 25 tugul ikere atindiot ole kikimwoindoito Musa ole tektoito kapkorosut. Kale kamwa ngoite 8 25 ngasoman 25 katieni kole ak ngotekwo ole tilil siameny kwenunwa ayai tuguk tugul koyoborun ole teptoi kot, ole teptoi tuguk tugul chekindoi orit. Eng nitok ko keborwech keyoe kapkorosut makou ole teptoi anan kabwatet nebo Musa kechobe kaluni kaptisisio. Lakini kikiyai kosubkei ak oleu kaptisisio nemite kipsengwet. Eng ni kobortoi kikiboru oleu kaptisisio nemi kipsengwet keyoe kaptisisio nemi ng'ony. Kemwochi as kelechi yai tuguk tugul kou ye kikiborun ak inde kit age tugul kou ole kikiborunden. Matiyai kou tetutikuk anan matinde kiy age olda age ole makindoi anan inde iibu kiy age nemaboisie ngoi. Kikikochi kakwautik chebo tebesindab kapkorosut netechei
Angot engori eng mainget nekindoi nekikindoi arorutiet, mainget ab arorutiet ko kitindoi kakwautik kyik chekikikochi Musa kochob asikobit kong'etin kinde utok mainget ab arorutiet kinde arorutik orit. Kale amune ko amu kibortoi tuguk tugul chekimite kabtisisio ko kibortoi Jeiso. Kale kibortoi Jeiso nekitisindet ako tiseiwot. Ngisoman kaiteniet taman ak lo komwoe kole akinde mainget orit baornatet neakonin. Baornatet nekikikochi Musa ko baornatet nebo ng'atutik 10 kele yekaicho mainget inde orit. Kakimeche kiro kenai kele kapkorosut ko kimite tuguk chechang kekase kamwawech pasta. Yekinetigei maonatoshek kineti kekere tuguk cheiborwech cheindoiwech asikobit kikuye mising kenai orit. Kiamune asikonyo kapkorosut anan kechop kapkorosut eng uretab asista ko kilengo nenyi neo ko kimokomi keke kobate kiro akobo tetutab kachundaetab tengekto. Ng'one kichundoito ano tengek? Kiboisienyi nekionoto. Kingoboisie tisi kong'ete karon akoi koimen akoi kororokto akoech koboisie ng'oliotab tengekto kityo ole kitoito tengekto eng chi. Mami chi age nekiboisie kapkorosuno eng oret neter kobate kachundaetab tengek neibe chito tengekwokik chik asikobit kotu eng kapkorosut kaptisisio. Akia kaitisenatet konyil kila betut kale komite yes tisindet neo nekiwendi konyil agenge eng kenyit kowendi kot nebo oeng. Kingen kotugul keng'olole akobo kaptisisio kele kimitei kebeberta nebo tai ak nebo sang olin, etyo komi nebo tai akomi nebo orit nekekure ole tilil mising. Mi ole tilil ak ole tilil mising ko olebo kot kwenet orit. Olin nebo kot kwenet orit ko kikilechi Musa konde mainget nebo arorutiet. Etyo konde baornatet nekikikochi. Notok ko ng'atutik 10 chekikinde maingonotok orit. Eng keteche kaptisisioni ko kile asikobit komeny Jehova kwenunwa, kwenutab lagokab Israeliek. Eng notok ko kichorchingei kipsengwet oritab hekaluni asikobit yikeit senatet ak kachundaetab tengekto ko baornatet nitok kachorgei Jehova eng oretab boldet akotuch kotuchin boldet nelel orititab hekaluni kenai kele kakonyo Jehova akakwai ng'oliotab nyoetab kat. Eng ni kongeng'alale akobo maingetab arorutiet ko kibortoi nitok kole kakinde ko kile kitindoi maingoni kikindoi nebo arorutiet ko kile kitindoi kerwet muget nekikere kotindoi kokile kibarirgei kakile ng'echeretab Jehova nebarirgei. Eng yu kokiboru koito kole kimitei Jehova kobo kwenutab lagokab Israeliek amu niton ole tilil mising ole kichorchingei Jehova ako mitei ng'atutik 10 cheibortoi ng'echeretab laitornatet eng yutok nebo Jehova kwana. Kale kimitei kandolisiek orit chekikere kandolisiechu komakikere kora kouo nekikinde kityo kele besiechu kolole biik kandolisiek ole kelalda. Lakini kandolisiechu ko kale eng kitabutab Johana kobortoi lapkeiyet nekale lapkeiyet ko Jeiso. Kibortoi kandolisiek kikinde orit yutok lapkeiyet ne Jeiso. Kole Jeiso lapkeiyet nebo ng'ony inendet neisubo komawendoti eng mesundeito ako nyoru lapkeiyetab sobondo. So kandolisiek kikinde yutok ko kibortoi akobo Jeiso ne lapkeiyetab ing'ony. Kakenai kerwet kele kibortoi rirenetab kei nebo Jehova nerire lagokyik akonyochin gaa. Kimite teretab nyamtutik nekakinde orit yutok nekakilechi Musa konde. Nito bo nyamtutik ko kale eng kitabutab Ng'ang'utyet 8:3 ko 3-4 komwoe akobo sautik che nyamtut chekale iyamtos Jeiso sautik chebo biik tugul ak konyamtut eng nyamtutik inendet akokoito kobo kwanda sikoek neng'une nyamtut. Boisiet neyoe Jeiso
eng kaptisisiet nguno ko name sautik kyok yekisae ko tugul kobun Jeiso koname Jeiso ako konde nyamdutik asikobit kotokosis eng taitab Jehova. Ngengalale akobo kaptisisio kingen kele mitei tisindet kokiker tisindet neo ne kale eng kitabutab Ebrainik 7:25 komwoe tisindet neo kole nitoni ko Jeiso ne kale kiibortoi tisindet nekimitei neo nekimitei hekalut nekimitei ng'ony kobortoi tisindet neo ne Jeiso ne king'ap kochut kipsengwetisiek ipkwo akoi kot nebo oeng neoe tisindet nguno koba achek tisindet neo inendet nekase sautik kyok kokochin Jehova. Kimite kora chito kiptengekyot ko kinyolu konyo kobit kiptengekinik eng yutok amu kikiyai boisietab tisindet. Eng nito kora ko kimi kiptengekinik cheyoni kole kakwai tengek chenyolchin kole kakonyol kebechi taitab Jehova anan kebe kapkoros asikobit kenyeweka tengekwokik yekweri arwetab kejir. Akot akoi nguno yekimitei kemitei kingen kele mi Jeiso Kristo kot nebo oeng koit tisennatet. Ako boisiei kot nebo tisennatet kou ye kiboisiei eng ing'ony koboisiei eng oretab yekitambuankei kele kiptengekinik akebechi Jeiso kalas konyoiwekat Jeiso tengekwokikyok. Kimitei kiptengekyot kemitei akichek ko kiptengekinik asikobit kinyal Jeiso yemitei kotab oeng nebo kaptisisio. Kale keker chamyetab Jehova nebo kitabutab Johana 3:16 ne kale amu kicham Jehova ng'ony mising kot koyok weritnyi ako age tugul neiyoni inendet konyor sobon nebo koigeny. Kale kimitei arwetab kejir nekikiketu nekiibut kiptengekyot akinyekeeny asikobit kotumda korotik asikowalenankei. Arwanatak bo kejir ko Jeiso Kristo, kibortoi Jeiso Kristo. Eng notok ko kitabutab Johana 1:29 komwa Johana kole okero arwetab kejir neibet tengekwokikab ng'ony komugul. So eng nwokindo ko kaptisisio kotes kanetik ko kitindoi kanetisosiek chechang chekibortoi akobo Jeiso eng kebeberwek cheterchin. Ameche akochi kanetik kotes akichek atya atach mwalimu nerubei. Tos mi chi netindoi ng'olyo eng kitabut tisindet neo? Bas, ameche atach mwalimu nerubei kotestai eng kebeberta nerubei. Mising ara Maru, kongoi eng kanetisiet nekaitou. Obwoti komie eng wikit konye ko koking'alale kapkorosut kaptisisio ak keng'alale boisiet nekimi kaptisisio eng wikit konye. Boisiet nekio mising eng kaptisisio eng arorutiet noos ko keborye tengek sikobit kenyochi kat kiptengekyot age tugul nekakolel. Ko kiptengekyot nekakolel ko kimi oret agenge nekimwoe eng ateptab Lawi 17:11 kele ngomami tumtoetab korotik komami nyoetab kat nebo tengekwokik. Kemutwech kanetisietab wikit nekonye akoi wikini kebe orit nebo kaptisisio ko kakero emait nebo orit nekakiker wikit konye nekitindoi arorutiet ng'atutik 10 ako kimi kerubik 2. Eng kerubik chotok ko kikigeni lilindab Jehova eng meset nebo rirenet sikobit kenyochi kat kiptengekyot ak ketyach inendet. Kaimwoiwech ara Maru akobo boisiet nebo tisindet neo nekiibei ng'ororek 2 chetesimiek. Ng'ororiet netai, tesimiet netai ko kikienye sikobit kotis lagokab Israel tugul chekikokon korosekwak eng tarik 10 eng arawet nebo 7. Kingakosulda ng'olionotok eng kapkorosut ko kiwolu Jehova eng kipsengwet eng boldet nelel
konyo koriki emait nebo kaptesisyo ko kikere le bororiet tugul nebo Israel kele kakenyochi gaa. Komong tisindet neo ing orititab kapkorosut akonam korotikab tesimiet kinye nekikakiyeny amu kapketis kiptengekinik tugul ko komong'u kotindoi tengekwogik amu kakonam tengekwogik tugul keyopchi tisindet neo. Kong'et tisindet neo nyokoyopchi tengekto tesimiet nekimakiyeny ak kecheng muren nekim sikobit kokweri akoi ong'atet surkwen ne noto ko boroindo nekergei ak Setani. Rani kokanyokokimite kebe tulwet nebo Zion. Tulwetab Zion ingiwe atindiot iweke kitabutab Taunet 28 kekere Jakobo kokakonyor karwoktoet akoker ngasit nekitokosta kipsengwet akoek koker malaikaishek chetokostoi akoregu. Kingoker malaikaishechu kole kiker tulwet nekibo Zion. Amune sikemwoe tulwetab Zion ko tulwet nekikure tulwetab Jehova. Yutok ye kikimute Enoch kwa kipsengwet kosobei amu kitelele yoto. Ko nginyoru rutelelel ketindoi baornatet kele kikimute Jeiso tulwetab Zion nemite kongasis nebo Jerusalem ing kaniset nebo keny. Tulwetab Zion ko kibo biik chekikure chebusik. Ingiwe atindiot nebo lagokab Israel. Ko kinga chebusit ko ki biikab bororioshek. Ko kingakonye koba lagokab Israel komeng'is ing yotok kabiluget akonyaban Daudi emonotok akebor emet nekibo Zion. Kechop koik nganaset ameshe chamwa pasta atindoi pichait nebo tulwet nebo Zion. Eng betushek chotok kanam Daudi ko laitoriat konyaban emonotok ing kimnotet akonam baunatet nebo Zion, tulwet nekimite kongasis nebo Jerusalem nekikinkonyi akekere amu yotok kikiboti kele bunu torornatetab Jehova. Kiker Daudi ako kiker lekibun Jehova. Ameche sanget aborwok abwat ale kaikona pasta atindoi pichait nemite nebo nganasanitak bo Jerusalem. Togu ogere komie. So nganasetab Jerusalem togu pichaina komie anan Togu Ikere, ikere. all right. So ngiker tulwet chu ingele nguno ni ko tekset nekoketech rani. Eng keny ko kimo kou notok kimi tulwet barak kityo nekisutot. Koyumo barak yun ikere kiketech nganaset barak yun ko kimi atebwet ng'onyu. Ko ki Jerusalem nekimite ng'onyu. Ko ki tulwet yun ko ki tulwet nekibo Zion. Ko ngiweke iker atindionwa komi pichait age notindoi ing yu nemwoe akobo nganaset age. Chamwa kora awek let saborin nganasanitan sorry. Zion ini nakakiro ko agenge eng kwenutab nganasok cheng lagokab Israel ko kitindoi kamang'unet icheket mugulelwekwak kole mitei Jehova kwenung'wa ako Jehova nemuchi kokochi icheket kimnotet ak kokochi icheket borotet amu ki Jehova ko kimitei kwenung'wa ak king'ololchin Jehova eng betut sikobit kobor kole kamuktoindet Jehova nekiyai ko kibor baunatenyi nekiu kong'ete taunet.
manyoru pichait age kami pichait nekamite. Kameche kityo kemwa kele Zion ini ko kotab Jehova. Oret nebo kipsengwet. Nikiker Jacobo koker Jehova ing karwotitoet koker malaikaisiek chekitokostoi akoriu. Yuto kikimite kikochi Jehova kimnatet kiboitiondenyi sikobit konai kole mautye Jehova biikchik. Zion ini ko nganaset nikibor Jehova kole yuto yekechobe biik ako yuto yekelondoe biik koba kipsengwet. Imuchi koma Zion no kikere nguno amu makomi nganasanatak. Kiketech nganaset koek amu takebor karo akere pichait nekitindoi kobor kole kiketekso tekset ake neter nemakomi kou yikinye kou likiu lagokab Israel. Ko ngiweke kitabutab Ng'ang'utik 14 komwoiwech eng 14 akora kotomo inyoru kakuyet eng kitabutab Ng'ang'utik 14 iwendi 7. Ingiwe 7 eng Ng'ang'utiet komwoe biik chekikitaban 144,000 chebunu oret age tugul ak kot age tugul nebo Israel. Kakibor Johana kamanutietab biik cheyoe tisoinatet anan tise ing'uny kotomo koit kakesunetab kei ako tomo koek Jeiso nebo oeng. Na ile eng tai ko kikitindoi tisik. Eng tisik chekicham koboisie eng kapkorosut ko kikitindoi tisindet agenge nekiwendi oldab orit nebo kot nebo kaptisisio konyil agenge eng kenyit kosom nyoetab kat chebo lagokab Israel tugul. Ko eng mieindo nebo Jehova nekimi nganasanitak nebo Zion komwoiwech eng kitabut nitok ne 7 eng Ng'ang'utiet akobo biik chekimong'une bororiosiek. Ngisoman ang'wan kole kiakas kutitab icheket chekiking'och ko 144,000 chekiking'och eng oret age tugul nebo biikab Israel. Kiking'och 10,012 chebo oretab Juda. Keng'och 11,200 chebo kotab Ruben, chebo kotab Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Lawi, oretab Isakar, oretab Sebulun, Joseph. Ko kikakeng'ony bichu ako lagokab Benjamin, kale ketaban bichu sikobit kotelelso eng taitab Jehova. Zion nikinye kole kikimute Enoch kotokosta kipsengwet tulwetab Kamuktoindet. Zion inikai kole kitelele Jeiso akotokosta kipsengwet kokerei kokabwa malaikaisiek aeng'u kole biikab Galili amune sonyoli barak. Jeiso nekokere nguno kotokosto kotun kowekse kounotok kokilandae kotokostae tulwetab Zion, tulwet nekikimute kiboitiondenyi Enoch, tulwet nekiker Jacobo lekinyonendoi Jehova eng malaikaisiek kotokostoi akorekung'y. Kamanutietab Zion ini kiyoni kele yutok yekemute biikab Jehova. Ako biik chekimuti ko ng'o? Amu tulwet komelen tilil. Biik chetililen chekakonyor tokset eng taitab Jehova akonyor chomchinet cheu Enoch chekakenyochi katikekwokikyik ak kakoker Jehova kole makonyolu kotokomeng'is eng emoni, amuti kipsengwet. Zion ko kergeindo nebo katililet. Zion ko lekimenyei lenyorune biikab Jehova kamang'unet kotuiyo ak Jehova. Nyokowektech nguno eng kanetisiet nebo rani kele kotomo kebe tulwet nebo Zion kotebe Jehova kole ng'o newendi tulwonotok. Ngotebe Jehova kole ng'o newendi tulwonotok kowekse kapkorosut. Ko ngoek kapkorosut kotebe kole ng'o chekokekochi nyoetab kat akoketis eng tegekwokikwak.
Ngo biik che kokonyor katiaknatet ing ratutikwak chebo yoityet sikobit konyoru chomchinet kotelel eng taitab Jehova ing tulwenyi ak konyor boroindo kotuiyo ak Jehova. Iwege tienwogikab kalosunet 15. Ingiwe kalosunet 15 komwoiwech tebutiet nekateb Daudi. Akateb Daudi koteb nganaset kai nikiteche nikiboru nganaset netilil, nganaset netindoi kamang'unet. Koteb kole ng'o ne tos meny kong'ung Jehova? Ng'o ne tos meny tulweng'ung netilil? Ko ngotebe Daudi kotebe kole oroni Zion nganasetab Jehova lekikimute Enoch kwo kipsengwet kokakotilil Jehova muguleldonyi ak sobondonyi. Yutok yekiker Jakobo kokakosom nyoetab kat eng kaberberisiet nekiberber ng'etab kamet ak kwan sikobit koib kamiset nekimokonenyi. Kosom Daudi, kosom Jakobo kole oyoyo kat kochomchi Jehova koker kipsengwet. Ako kiker malaikaisiek chekitokostoi korektoi. Konyokoteb Daudi anyun kole nganasani kioboru nikinye ko tos ng'o nemeny kong'ung kamuktoindet Jehova? Ng'o ne tos meny tulweng'ung netilil? Kowol kaitetab aeng, inendet newendoti eng lititindo akwae imanit akomwa iman eng muguleldonyi. Kamwa nguno sabet lenyolu eng chi newendi Zion nebo Kiptayat anotun nyoru baornatetab Jehova ko chito neuni. Netai ko newendote lititindo, litit eng kabwatutik, eng sobenyi, eng muguleldonyi, mami ng'olset age tugul. Kanyokowa Jehova nguno katililet kaine kapkei eng kapkurus. Katililet nguno amu simaketindoi kapkurus nekine komite tuguk cheketindoi eng mugulelwekchok chekere kele muchi kotikokirindech. Nyolu kesom Jehova nyoetab kat sikobit kolilititu mugulelwekchok akotililitu amu makitindoi kimnot age tugul. Korotikab Kristo ichegei nemuchi kokonech nyoetab kat. Komwa anyun kole chito ne litit, neoe imanit ak nemwoe iman eng muguleldonyi. Kotestai nebo somok kole nemang'achei eng keleptanyi anan kong'ach chitab kokwenyi ako machote chitab kokwenyi. Kanyokomwa nguno ng'alek chekimuchi keyai akobo choronok chebo tilyonutik chebo choronokchok chebo kiboitinikab Jehova komwa ng'elyepta. Kanyokomwa nguno tuguk chenyolu keyai akeribegei si eng sobenyo nebo kristianatenyo nekitepche eng Zion nebo Jehova neyoto neko tulwet netun kemutenech eng taitab Kamuktindet, tulwet nekitokosta Jeiso kou nekonech kamang'unet kenai kele Jehova komeche ne eng achek. Meche Jehova muguleldo nelitit, meche Jehova ng'elyepta nemwoe iman, chito nematindoi borot age akobo chito age, ne eng muguleldonyi kotindoi katiaknatet akokere chitugul kososo. Eng tienwogikab kalosunet 24 konyokotes kokeny Daudi akobo nganasani ak biik chenyolu kotebe nganasetab Zion. Kale bou Jehova ing'ony ak tuguk tugul chemite olotok, ing'ony ak ichek chemenye olotok. Amu kilumda notok kilumda eng yotok nyanjoshek akokimit beek. Koteb eng kaitetab somok, ng'o neimuchi kotokosta tulwetab Jehova? Ak ng'o netononi eng oldanyi netilil? Inendet netilil, inendet netinye tililindo eng eunekchik ak muguleldo netilil ako matindoi ng'olset eng sobondonyi. Ak kit nematile kiy anan koesho kit nebo lembech toche inendet eng berurto Jehova Kamuktoindet eng tulwenyi nebo Zion. Kang'alale eng 15 atebet ak tilyandit nebo sobet nebo biikab Jehova chetebche eng tulwet nebo kamutet netun kimuti kipsengwet.
Eng tiptem ak ang'wan kole kotes kora Daudi kole ng'o nemuchi kotelel eng taitab Kamuktaindet. Tieni kong'ololi Daudi eng betusiekab bichiindo nebo sobenyi kokakolel kolechi Jehova. Koker kole oyie malitit tuguk chekyai ayochi Jehova kong'emo akokero simaker Kamuktaindet. Kibor iman emet akonyapan emet nekibo Zion tulwet. Nyokole Jehova matin kiboru wii ko ng'o nemuchi kotelel eng tulwoni kinye kiboru. Amu bo Jehova malukenyi komobo korotik ako mobo banyek akobo tamirmirit kityo. Kang'tien Jaut eng yu komwoiwech kele nyikonik tugul chebo koyonik kokergei ak icheket chekiterter ako chekimut Jehova kou Enoch ak Jeiso nekitelel akotokosta kipsengwet kokakoterter tengek akonyoiwech nyoetab kat eng tengekwok. Zionit kai nenyokotelele 144,000 che icheket ko baorinik ako tun icheket koteleldos eng betusiek chemakomitei rirenet eng ng'ony. Betut nekakoistogei Jeiso baptisisho akole kakoyam ko korok netai kokochi Jehova boroindo 144 koamdochi icheket tugul kochobokis. Amu ngisoman 7:14 komwoe kole Jehova melen kityongon 144 chebendi kipsengwet kityo 1000. Mi biik chebo lulenik chebunu tokwek tugul ak kutuswek tugul ak oret age tugul. Boisietab 144,000 ko koamda logoiwek chemiach eng sugulet eng chi age tugul nemi ng'ony akochob icheket akobo yetunetnywa akobo betut nebo Kiptayat netun nyone Jeiso. Mwoe eng baunatet kele tulwetab Zion akikere nekibo emetab Israel kole tun chorunegei Jehova akopcheak tulwonoto komong kebeberwek 4 kokakobata kenyisiek 1,000 yekeisto Setani akeisto emoni akeisto kipsengwet akeisto arawet ak asista ak kiy age tugul nekikere nguno akonyo Jerusalem nelel. Kongonyone Jerusalem nelel nyokotyeche Jeiso tulwetab Zion akopcheak komong ng'ony akomong emet konyorgei nganaset netilil nebo Jerusalem netilil nemako Jerusalem ni akeyai ng'etiet nebo oeng nebo icheket chekimanyor boroindo koba kipsengwet. Mi konetishoni kitabutab ng'ong'utiet ingisomanate tugul ko biik 144 kokonech cherset kenai kele kikwa Jehova kotisech ing werinyi Kristo Jeiso. Ing kanasetab Jerusalem ko baornatet neiborwech kele mi Jehova eng kwenutab biikchik. Tomo koutye Jehova biikchik akotindoi Jehova tisik cheamdoik. Naikere nguno tisik chekicham makekoitoi arwetab kejir ako makekoitoi kiy age tugul nekile kesome nyoetab kat tisindet. Kisome Jehova Jeiso ne tisindet neo komi kapkorosut nebo kipsengwet noe kemboi ak bet kotisech sikobit kemong'une tengekwokikchok ak kenyor baornatet. Nitok kakonech cherset kenai kele tomo koutye Jehova biikchik. Mi Jehova kwenutab biikchik. Ako ing betut yeikose kursetab Jehova komite betut nekakomong 144,000 kobit wakat neo nekeamdochin bororiosiek tugul ak oratinwek tugul akobo kurset nebo let kemutyi biik eng kanaset nebo Jehova nebo Zion. Melen toko Zion noton nebo Jerusalem nin amu kikobutok ako Zion nenyone nebo kursetab Jehova chebo biik chetililen. Tos mi chi netindoi kotes ng'olyo? Nekit kakeyai kebeberta nebo Zion. Moche atai kiboitiot nebo oeng kotko mami kiy neteketesai. Koi pastor. Kai kalale tulwetab Zion. Kebeberta nebo kwoeng kasi kong'olole ng'atutiet eng mugulelwek. Tabutab ng'ong'utiet 14 koitet 1 kokale kiakero tononi arwet eng tulwetab Zion. Komi koboto inendet biik 144,000 chetinye kainenyi
ak kainetab kwandanyin nekikisirchi togochikwak. Kaimwa ile tulwonito bo Zion ko nebo let koiker kotononi arwet ne noto ko Jeiso ak biik 144,000 che kikoi koyai boisiet nebo koititen komwaita tuget nebo let nebo mieindo eng Jehova. Ako kole kingachikil bichutok aker kotononi kotinye kainet nekikisirchi kainetab kwan ak kainetab arwet nekikisirchi togochikwak. Yaani tinye lilindo nebo Jehova. Kowektech akoi komong'u kurget 33 komong'u 33 kong'ete kotetab 18 akoi 23 ko kilechi ne Musa Jehova yekingong'ong'chigei Jehova kolech Musa eng komong'u 33 koite 18 asoin ale iborwo lilindong'ung. Ko kinyesom Musa kolechi ne Jehova kolechi achomdoi mieindanyu tugul kosirtoe taing'ung ak amwaite kainetab Jehova eng taing'ung ak ayochi nemie nomoche ayochi nemie ak aborchi rirenetab kei nomoche aborchi rirenetab kei. Ako memuchi iker togeng'ung ak isob amu makere chi togoch nebo Jehova akosob. Ako kile kero mi yenekitenen oldo neimuchi itonone ruandet barak ak asirto lilindanyu tatya andai ruandet ole betat ak atugenen eunyu akoi asirite yeityo aiste eunyu ak iker anyun batenyu ako makiker togenyu. Kikobwat chechang kole lilindo nebo Jehova ko kakweng'et nelile bich nemakimuchi keker nekikori. Kobwat Jehova kou orkoiyo nebiriren konyek ne nebo ikere komeite ole iwendi. Tos une lilindab Jehova? Kokiolech Musa Jehova amoche aker lilindong'ung ak aker togeng'ung. Kolechi Jehova anyone nyasire tainyu ak amwaite kainenyu. Ne kainani? Taityo kolechigei mite ruandet ne nekit nomoche itonone yotok. Ko nganyone nyokosirto lilindanyu anamin ak andein ruandet yekabetak tatyo atugenen eung'ung. Makoi iker togenyu amu bore bich lakini aistoi eut siker batet kokasirte. Amoche keker kainani. Irong komong'u inotok 34 kong'ete koitet agenge akotestai. Yokoites Jehova akonde Musa ruandet akotuge eut kot kosirto. Ne nekimwa Jehova kolechi Jehova Musa bet koik aeng chelebelen cheu chekibo tai asikobit asirchi koichoto aeng tuguk chekimi koik chekibo tai chekiketui. Akichopkei karon mising imusu tulwetab Sinai ak inyo taitab tulwet barak. Amatokos chi age tugul ing ichek tugul. Amatkekerchi chi age tugul tulwet komugul. Anan kwa ketan kechirek anan ko tuga kotko inyoe nekite tulwonoto. Kobet anyun Musa koik aeng chelebelen cheu chekibo tai. Akong'et karon mising ko tulwetab Sinai. Kokikeng'at Jehova inendet koibe koichoto aeng. Koitetab mut. Akochorgei Jehova eng boldet akotonon koboto inendet ing yot. Akomwaita kainetab Jehova. Ne kainetab Jehova? Akibun Jehova tainyi akomwaita kole Jehova, Jehova, Jehova kamuktoindet nenyit rirenet ak mieindo. Masip konerechi nenyitat tolosiet ak imanit. Neitolochingei elipusiek. Ak nenyochin kat tengekto ak bistoetab cholwokto. Nemabokoktoi kiptengekiot age tugul. Akokerchin lagok tengekwokikab kwanishekwak akoi lagokab lagokwak akoi banda nebo 3 anan ko nebo 4.
kangalal Jehova ang yu ko taune Musa ko ibarwa tero na ting ko leji Jehova aborun kainen yu ko ngenyo sirta Jehova ko mwa kaine tap Jehova gure ngo kale Jehova na nyitari renet ne masip ko nereji na nyita tolo siet ne rire libusiek engejek ki jama inendet ako yakta mugatut engejek ki waje inendet ako ibinda de basumog ano ko na bangwan ka lilinda de Jehova akaine tap Jehova ka guyenyi ko atebetap Jehova ngatutik kikak lilinda nyi ko talosyen nyi ang myeinda nyi ang rirenosyek kyik kimasip konerechi kibwati Jehova kuya kakamwa ale urkor koyon nemakikonye ako kit neikochin Jehova konyor telunatet ak torornatet ko talosyen nyi ang myeinda nyi ak chomyet nyi ak nyoet nyi bakat kikowal setani kenai Jehova kityo ngolgolyo ak koromna atkan kora ing arorutiet naos ak ing atebetab bororiosyek cheu Israel akot achek ko kingikochi chito kainet komwou kit neu atebet nyi kekure chi chebaibai alan kele korkoren anan ko chemirmir koboru ole u atebetab chichotok kounotok kainaikab Jehova akichek komwou myeindo nebo Jehova ak talosyenyi lakini kinyekenam kityo itondo nekikomunji setani koek kolkol Jehova ako korom nebo kwong'ut nengemwa kou boyon nekilen mirmirmet nematononi makimirmiri oeng lakini ing kurgotichu igere kora eng kitabutab Zaburi amache amwa kitabutab Zaburi 119 kaitetab 55 kolen abwati kaineng'ung kemboi Jehova ak asubi ng'atutieng'ung ka kainetab Jehova ko ng'atutikab Jehova kounotok ngesoman kitabutab Ng'ang'utiet 14 koitet 1 kokale kikibarwa 144,000 chekimite kotinye kainetab kwanda ak nebo arwet ako kale kisirchi kainaichotok togochikwak manambarit anan ko kainet nekikisirchi chitugul sikeminchi toget ako kakesir itondab ng'atutikab Jehova tolosiet ak atebetab Jehova eng mugulelwekwak kounotok ng'alale kipsengwet kakateb ing yo kole ng'o newendi tulwetab Sion kele icheket chetililen eunekwak ako chekikitilil mugulelwekwak koamu kikitilil tatya kesirchi ng'atutikab Jehova mugulelwekwak akole Jehova ni kayamiset nekiyamisi akichek eng betusiechotok mwae Jehova asirchini ng'atutikyuk mugulelwekwak akoiste muguleldo nebo koita tatya akochi ichek muguleldo netinye sikunet ako ilot kounotok 144,000 ichu ko ichek chekikesirchi ng'atutikab Jehova mugulelwekwak akotinye itondab Jehova nebo talosiet ak rirenet ak myeindo eng meng'atosyekab korikwak ak eng atebosyekab itonwekwak chekere biik kot konai kole icheket chu kibendoti ak arwet tebutiet une kayanenyo eng Jehova une atebenyo eng korikyok ak oldab kokwotinwekyok tos kere biik akonai kole iman kiketebi ak Jeiso une kwonyi une manung'otyondoni tos kere biik chechang lilindo nebo togetab Jehova kinakwong'e ko maikoshinigei kityongon eng muguleldo ilen kiotililitu anyun uyo ikas aja akot Musa kakuyetab ng'oliondono mangen ngawekta yotok amu imuchi kotoretech kangolechi Musa Jehova iborwo lilindong'ung kole Jehova mekere lilindonyu ako mi kit neiyoe andoi rwandet tatya tukenen eut kong'yosirtoi iker batet kakuyenyi ko makoi iker Jehova akinai Jehova neilen angen tuguk cheyoe Jehova ae kotep kole yani makoi inai kabwatutikyi ak tetutikyik ako eng nebo let kotun nebo let ikere ile ho angakobun neu Jehova ngap korir chito age kosirto chito anan kwa kit nekonyikisit iimgei ibile miono Jehova ibirtegei tun baadaye ile ho anga kisorwo ngap koit chi nyokoti lakwa nekelen itun ibikose ile
amache anam kotie kamwokyi chi ora na lakwet kalya ateptono tuni kwai lakwani atebile bwo ngin kito kobun yo kokakitoretin Jehova irire ayame mbu koka ikere toketab Jehova kokakobata. Ng'olyo nebo oeng komatoku tilindab Jehova eng tokeng'ung amenoi kangwo Musa betusiechuto kotebesiek 40 tap kochorugei konyone Musa ibu ng'atutik kolen biik kebarech kole Musa kalya kelang toket kalya toket lile biich matinye habari Musa ingoboisienyin Jehova kokere biik chemi olin mekosyinigei silasegei ilen kikere kityo oye ngoter chepyosona biik yo koro chicho ile ter chicho ngomi kiy ne ter ing chichi kere biik lakini mekere amu lilindab Jehova ingokwengta lapkeiyet lakini makonin ilaskei inyendet ngiro chi nelen wachana kiami kanisani miano chi age ndamane atech kanisani ne mabo Jehova lilinoto bo setani no. Chito nenekite Jehova mising kotinye kaming'inetab kei kosir maneilotukei akokubekei. Kebeberta notok nebo kwoeng kasi tos mi chi netinye ng'olyo nemoche kotesyi yotok? Bas kebeberta nebo somok nebo somok kasi komwoe kole Saburi 5. Ngiweke kitabutab Saburi kotieni Saburi Daudi kotienjin Jehova ako ng'alale tuguk oeng eng Saburi. Kale Daudi ing yutok anyonjini kong'ung nebo laitornatet anyonjinin kotab saet. Kale pchoit ak iepchi ng'alek ipchiit ng'alekchuk Jehova ak iruchi kabwatutikchuk. Yorire ko i laitorianyu ako i kamuktanyu kaswa. Tatyo komwa koititab 5 kole koitet 4 amu mai kamuktaindet neiboiboitu neyaityo amatebe oldang'ung yaityo. Kero koitetab 7 akwane anyone kong'ung eng chang'indab rirenosiekuk ak rireneng'ung nebo kei eng kaiweisieng'ung akutingchinin akatokyigei hekalung'ung netilil. Kawo Daudi ing yutok korikyi Sion ole mi hekalutab Jehova. Tatyo kong'alale kole anyone atikeni amu icheket cheyoyoityo. Kang'alale Daudi chekikelewen chekikesirchi ng'atutikab Jehova mugulelwekwak ak chekirindojochin luget eng komosin. Keker ing yuto kergeindo nebo chutok ak chun mitei ng'ang'utiet 14 kong'ete koitet 1 akoi 12. Ikere ile chuto 144,000 ko chenyekikochin kebeberta nebo koib kiong'natetab malaikayat netai nebo oeng ak nebo somok asikobit kotechi ng'ony. Tatyo kobit akwotisiek 2 chetun kikurchin tumdo nebo arusit nebo icheket chekakelewen ak chetun kikurchin chepsengwenik. Ko kabit nguno eng yutok kibesyo ng'ororek ak kechirek, nganuk chebek chebo iman ak chemulbainik. Boisiet noe kipsengwet ko kerong ropta netai ak nebo oeng asikobit kobityo sikotoi keswek chebo iman chebo ichek chekikotach Jeiso. Tatyo kwai boisiet neinegei tamirmir netilil eng mugulelwekwak kowal icheket kokerkeit ak itondab kipsengwet ak kesirchi toget togochikwak ak mugulelwekwak ng'atutikab Jehova akotok itondab Jeiso eng kaming'inetab kei nebo sobeng'wa. Ako mi chekeloktoi amu maiyeki boisioni tesetai. Imuch komi kaniset lakini eng mugulelwekwak kotom kowalak kabwatutikwak ako tom kokochi kipsengwet kotebe ng'echeretab mugulelwekwak. Konotok ateb kole eng betusiek chebo let kikuyeitoi ano boisiet nebo ng'okset netesetai kot eng kot, kokwet eng kokwet. Yoe kipsengwet boisioni ko sikikuye maunatetab ng'ang'utiet 7 ak ng'ang'utiet 14 nokisomoni eng yo.
ko boisiet nebo kasiaget eng mugulelwekyok. Sikobor maunotet nebo ole tun kesundogei boisietab ng'okset, ko boisiet noyoe kipsengwet betut age tugul. Kokiwege keker atebetab Daudi ne kiakomasta akometo Jehova, lakini kiwekchigei eng sikunet nebo iman, tatyo kotoi kosirchi muguleldonyi Jehova ng'atutienyi nga kiakwo kobet. Ko achek tugul ko nekure Jehova eng betusiek chebo let. Ko noto amune kale Daudi eng yu matonone menotenyu alosegei kobate mieindo nebo Jehova inegei. Noto amune kisirchin ng'atutikab Jehova mugulelwekyok, ma eng kimnatetab simoloikyok, ako eng mieindo nekitoche eng Jeiso. Tebutiet nekewang'une sirindet kokamwa kole ibwat itononi eng taitab Jehova eng taitab kapkirwok. Yetun kiweny boisiet age tugul nebo mugulelwekyok ak ung'otiet age tugul nebo nautikyok, tos imuch itonon? Ingot metiegei Jehova ak boisiet noe tamchitab Jehova kotugul, ak boisiet neimutyinin miendab Jehova irikyi inendet. Ingoweny Jehova sobonwekyok sikoek chechobotin ak cheikenisyei. Tos mi chi nemoche kotes kebeber age tugul eng chekakemwa? Kongoi Pastor. Kamache ates eng kebeberta nebo oeng kasi nebo ng'atutiet eng mugulelwekyok ak ateshi kebeberta nekemwa eng kitabutab tienwogikab kalosunet 5. Kaib Daudi kayoniet nebo sobenyi eng tiendo kele baornatet nebo let nebo kagesunet nebo sobet eng emoni tengek ko keeku baorenik chakisir ng'atutikab Jehova eng mugulelwekyok. Mugulelwekyok ko atebosiekyok. Mami kiy nemang'une sang'utab muguleldo. Ngeng'alal ko kit nemi muguleldo. Boisionikyok chetogu eng konyekab biik koboru kole une mugulelwekyok. Yaityet nemi muguleldo koborugei eng sang, eng ng'elyepta, eng keret ak kaset. Kong'alale Jehova ng'atutikyik ko ng'atutikab Jehova ko tililindo. Keweksei kapkorosut nekibo tai. Kikoendi tisindet eng saitab mesetab rirenet nemi ng'atutik 10 ko kisome Jehova nyoetab kat ketilil muguleldab icheket chekikon korosek akosom nyoetab kat. Kit neyoe Jehova koges eng sobetab chi age tugul komayoe Jehova ng'olset. Ngiwe 5 ngasoman kebeberta kitigin kale epchiit ng'alekyuk Jehova, isyach kabwatutikyuk eng tienwogikab kalosunet. Karir Daudi kole epchiit ng'alekyuk chang'alali nguno chotindoi kamwa kotyach muguleldonyi akoleche Jehova kasait isyach muguleldonyu ne maget nebo Kristianindet age tugul ak chi nekikosik, amu isyagetab muguleldo komami kaberberisiet ako mami ng'olset. Ngomi nebo oeng kole kas tugetab rirekyuk, laitorianyu, ikas kale inam togeng'ung kokero ak itoben leu muguleldonyu ak ikweny iker ile tos tokomi kiy neung'at eng ane nemamwa. Tab ingen ile eng sobet nyo nebo baornatet kemuchi kemwoe eng kutuswek lakini loen mugulelwek. Much kolenji chito achamin, i chorwenyu, lakini isirte kityo kole ko tuguk chemwoe kekwong'e. Meche Jehova katililet nebo muguleldo sikoek imanit muguleldo. Tanyiwe eng let eng 14 nebo ng'ang'utiet kale kimakomi ng'olset kutuswekab icheket 144,000 neiboru kole kakoib bichu tisik teleldochik chebo imanda. Anga Jehova komang'olse ite kagesunet nebo ng'onyuni.
ako itilet nebo tengek. Moendi tengek koigeny. Ako motesetai kiboitinikab tengek koigeny konyolili chetililen. Anga itilet tuguchu. Kayanenyo nekiyoni koite kebargan ak kende meset koker konyek alak tugul. Koboisien noe malaikaisiekab Jehova eng kakesunetab ng'onyuni. Koker kole icheket chekikotach logoiwek, achek chekikesiku, achek chekikebe kanisa, achek chekikeku kristianik, ingoborgei kristianatanatak Kristo ing achek. Amu notok kamang'unetab kristianatenyu. Kongoi. Pasco ngatach konetindet neibe kebeberta nebo let asikobit kotestai. Karibu Eva. Kongoi Pastor Ngetich. Agere eng kwaeng kasi kokaitar kebeberta nenyunet. Nekit kokaitar. Ko amite kwang'wan kasi nemwoe kolen inet bistoik oreng'ung. Ng'o nekimwoe ng'alechatak? Eng wikit konye kikakisoman akero kitabutab Isaya 6:1-8. Kokiborwech ole kikakiborchi kinyor vision Isaya koker tororindab Jehova. Kokikero serapik aeng chekitinye kebebaik 6. Kokingyoto kokimwoe kolen tilil Jehova Kamuktaindet. Kokingoker Isaya akobo noto koro Jehova kokergei inendet. Kiker eng yoto eng kitabutab Isaya koitet 6 kokimwa eng yoto kole kingokakoker as Isaya lilindab Jehova anan tililindab Jehova. Komwa kouni kole kale akiale anyun bwane amu kabet amu achi netinye kutit neng'wan akimeng'isie ak biik cheng'wonen kutuswek amu kaker laitoriat Jehova nebo lugosiek. Kokingoker Isaya kunotok kole bwo ng'oliot maotiot Isaya ko ng'oliot kokiboisie maoti komwochin biik chekakolel. Kotechin biik chekakoyokyi Jehova icheket ipkotechi icheket. Lakini nguno kiwekchigei Isaya kole bwa inendet netinye kutit neng'wan. Kokiker tengekto nekimite orit inyi. Ko eng yotok kiborwech eng yotok kole kingorealisan ngirikyi Jehova ikere oleu tengektong'ung. Ak yeiker imwa eng yotok ak isich sigunet. Ikere ile kisich sigunet Isaya eng yotok. Ko kimwoe eng yotok kityo kele Isaya komekelen kityo ki maotiotab Jehova. Ki inendet kora ko ki chitab Jehova, lakini kisich inendet sigunet. Kakergei kole kamaki. Kangipkoker kole tilil Jehova, koker tengektonyi. Noto neinetech komwoe kou noto kole iboru nito kole ngetuiye ak Jehova kokonech noto kishaigei ak kesich sigunet. Ko eng kwang'wan kasi kenyorchini kurget nekisomoni ku kitabutab tienwogikab kalasunet. Ko tienwogikab kalasunet kokimeche kenai korok kele ng'o nekimwoe ng'oliondoni kole inet bistoik oreng'ung. Ng'o nekimwoe ng'oliondonoto? Kikere eng kitabutab tienwogikab kalasunet kele kisire Dauti. Ko inendet nekimwoe ng'alechotok. Kiamune asikomwa kou notok Dauti kole inet bistoik oreng'ung. Eng kitabutab tienwogikab kalasunet 51:13 kokimwa Dauti kole kokisir Dauti eng betusiechoto amu inendet ko ki laitoriatab Israel. Kimwa kou notok eng saet nebo sigunet. Kingoechi inendet Nathan akobo tengektonyi. Kingen achek tugul tengekto nekikayai Dauti. Yekingoechi inendet Nathan, komutyigei kwandab Uraya akobar Uraya inendet. Ngisomani notok inyorchini kitabutab Samuel nebo 2:11-12. Ikere tuguk chekiyai kiwechi Nathan Dauti ko kingoit yotok koker tengektonyi Dauti akobwat muguleldonyi. Kimwa Dauti ng'alechu yekingokakokuiyo anan kingokako
kotambuan tengektonyin lelutienyin kingakoechi netan. Ako wokyi Jehova nenyi. Ngesoman eng tienwogikab kalasunet, ko nee nekimwa? Nee nekimwa Daudi kingokakorealisan tengektonyi? Ngesoman tienwogikab kalasunet kanam agenge koitet 7. Mwae noto kole iunena Yusuf si atililit, iuno si atililit kosir theluji. Kaikas eng yotok, kona akas kasetabgei, kakasetabgei ak boiboindo sikoboiboitu kowek chekiiri. Ikere eng yotok kosiche sigunet neo mising. Daudi kokakonai tengekto nekibo kwong'ut neking'wan mising. Melen kityo kimutyigei kwondab Uraya, lakini kite tetutiet kot kebar Uraya inendet. Ko kingokanyokomwochi inendet netan ko kisich orogenet neo mising ak kiwokyi Jehova. Ikere eng yotok kolen iuno eng Yusuf asiatililit, kona akas kakasetabgei. Kimatakotinye boiboindo akot kidogo eng muguleldonyi, kitinye orogenet neo mising Daudi. Ko ng'alechu komwoe kole eng yotok kora ketestai kolen ung'et togeng'ung, ng'okiswekyuk ak itiny tengekwokikyuk tugul. King'wanit mising eng muguleldab Daudi. Eng tengekto age tugul nenyone komi consequences anan komite kerkong'et nenyonjinin chito. Mami tengekto nesirtoi buch. Mite ng'okisto nenyone eng tuguk tugul chekeyai. Eng koitet 10 komwoe noto kolen yoiwo muguleldo netilil, Kamuktaindet, ak iyai tamirmirienyu kolelit ak iyokyi eng orit. Ikase eng yotok kele tuguk tugul chekimwa Daudi ko kibune, ikere eng yotok kele kibune ng'wonindo nekio mising amu tengektonyi. Kowekyingei Jehova ko kiwek korire mising, komoche keristoen kokeny asikobit konyor kalyet. Kimukotinye kalyet eng muguleldonyi. Yekiyai tengek chekingen achegei anan kebistoe Jehova, kengen kele kinyoru kerkong'et neo mising. Ko kingonai Daudi kole nyone kerkong'et ko kiwokyi Jehova nenyi mising ngot kenyochi gaa. Ko nee anyun kateb tebutiet eng yo sirindetab lesson kole nee anyun kayamisutik chekimwa Daudi kole ayoe yekingokakenyochi gaa. Yotok kenyorchini koitet 7 akoi 15 sisoman tienwogikab kalasunet 51 koitet 7 akoi 15. Ko kiwol nitok Daudi anyun eng oret nekimwa kole konet biik alak eng yotok koitet 13 kongesoman yotok. Kale yeityo anet anyun ngawo 12 korok. Kale ak iwekwo boiboiyetab yetuneng'ung ak inama atonon eng tamirmiriet nechamdaat. Yeityo anet anyun bistoik ortinwekuk akowekyingei kiptengekinik. Aikas eng yotok. Notok ko kayamiset netai nekimwa Daudi kole kainyoiwo gaa anet bistoik oreng'ung asikobit kenet. Kimoche Daudi koboisie experience nekikakonyor inendet, konyoru kerkong'et, koboisie that experience asikobit konete biik alak, asikobit koistoegei tengektonywa akosich akichek chamdaet kosik. Kimakomeche Daudi kityongon kosich ine kenyochi gat inendet. Kimeche kole ndakakobit kerkong'et nekakonyor komuch konete biik alak asikobit kosich bichotok kasarta akichek neimuchi kosich akosich baornatet nebo Jehova. Nebo somok ko kimwa kora kole ilosu Jehova eng oret netagunot. Eng koitet 14 komwoe kole sorwo eng ng'okistab korotik, Kamuktaindet, inye Kamuktaindetab yetunenyu, akotien kutinyu imandang'ung, yat kutinyu Kiptayat,
akomwaita kutinyu kalosuneng'ung amu mebaibaitu netiseiwot netagonin. Kakero eng yotok kakomwa kayamisutik ata kakomwa kole kolos Jehovah eng oret netagunot, eng oret nemelen kele ung'at, asikobit koborchi biik alak kobor kole kokowalak mako Daudi nekokait eng kekto nekonye, asikobit koro biik kole kakonyochi kat inendet akolos Jehovah, akolosu Jehovah ne inendet nekotinye riranosiek eng inendet. Akimeche kobor kole kora akoborta baornatet akosich baornatet. Kamwae nito kenai kele nga konyoiwek ab Jehovah kesiche baornatet. Kimo kityo kouny Daudi kole kakenyochi kat, kimuchi kosis Daudi kokakonyochi kat akosishigei ine akounygei eng tuguk akosich kalelanet amu ki kit nekitagunot akingen biik tugul kito nekikakwai. Lakini kiibor eng yotok kole kakosich kalyet ko kimakomeche kounjigei inegei, kimeche koborchi biik tugul kobor kole kakowalak sobenyi akotwo sobonwekab alak asikobit konai Jehovah akichek chotok. Kingenyochi kat Daudi ko kikinyochi kat akeisto tengekwokyik akiwalak inendet konyi, melen kele kiwalak kityo nebo kidogo. Tos inetitoi ano yekaiker akainyoru Jehovah? Anan ko tos isiche nee? Tos inet biik alak ng'oliot nemetinye? Ngotko metinye nyoetab kat ko tos inetite ano chito nyoetab kat? Ngotko metinye sarunet nekikosarun Jehovah ko tos inetite ano biik alak akobo sarunet nemetinye? Mwae sirutik kole yekainyoru anan ibwotyigei yekaisiach tengektongung akonyo kat Jehovah itinye baornatet. Ngangokurin Jehovah kaisich iker lilindab Jehovah anan iker torornatetab Jehovah akiwal sobondeng'ung. Komelen kityo kainyoru kenyoun kat kityo eng yotok kityo. Kurin Jehovah akonyoun kat atyo kokonin boisiet kora ibaorionchini biik alak akonai Jehovah. Ibwat yekingesiku akinai Jehovah, tos kiune sobondeng'ung? Abwati ale kimaiunye boiboiyet. Chang biik kingebatisanin anan kaisich Jehovah imeche komi kachichet eng muguleldong'ung mising. Kakonyoun kat Jehovah akinai ile kakonyoun kat Jehovah, abwati ale kimaitinye boiboiyet nemeche iumchigei inyegei eng orit. Isiche kachichet age nekonin Jehovah, isiche kachichet age neimeche imwochi chito age akobo boiboiyet neitinye, akobo kalyet neitinye nekoinyoru eng Jehovah akobo mieindonyi. Makiunye boiboiyenyo yekakonyo Jehovah akokwengta eng oritinyo, noto netogu amu kamwawech Pastor Ng'etich eng yo kole ikwengdoi amenai. Yekaotuiyo ak Jehovah, kingotuiyo Moses ak Jehovah ko kingochorugei eng tulwet ko kilildoi, ko kikere biik Juna, kikere Israelik inendet kolildoi lakini kimokokere. Ko yekainyoru Jehovah ko maung'aksei. Maung'aksei boiboiyet neketinye ko kakenyoru Jehovah aketinye baornatet ne inegei. Konech Jehovah keeku kirondoik asikobit kibarte rirge netinye. Konech Jehovah amdaet ne inegei eng atebet nekitinye yekaketebi ak Jehovah akekur inendet kotebi eng sobondonyo amu kikase eng yotok kele kingowalak Daudi ko kiwalak eng tugul akimache akosae Jehovah kole asikobit anet alak, asikobit anet bistoik akobo oreng'ung eng oret ak atebet oleateptoi. Ko tos kikelewen Jehovah ko tos amdoi atebenyo? Tos kibortoi oretab Jehovah? Yekakilakwech imandab Kristo Jesu ako kakonyiech boiboiyet ak tamirmiriet netilil ko makoi kiuny chamyetab Kristo. Ngotko kikechamcham chamyetab Jesu anan kikechamcham chamyetab Jehovah akenai kele mie ako kararan mising kepchechini akoletogei eng biikab kokwet, eng biik chekituiye eng ortinwek. Kotkonai biik alak kole angoter chichi ko amu chamyet nerongdogei anan baornatet nekitinye nekakekonech. Yekakokurin Jehovah isiku akinyo
komeche ibaorian kou notok. Kale kou Philip akine yekingonai akobo sorunenyi komelen kele kiuny. Kitech alak anan kitach alak kobwanchi inendet. Kikolewenech Jehova asikobit keibu kurondoik asikobit kelete ng'olyondenyi. Tos itinye baornatet neitinye netos iborchi biik alak ko ongeeku lapkeiyet, ongeeku tait nemiten nekokakonyo ywekab Jehova ketiny kesich baornatet. Matkenam baornatanatak akeuny kityo, lakini ongepchechi biik alak. Ko tos mi chi netinye ng'olyon netese ing yo? Abwoti ale kit nekomoche akasekei atindiotab Daudi. Amu kiwo Daudi kolung'uny kobole chebo kuimet. Ako kiwek Jehova akore tatyo kotilil. Ak nebo let kekure inendet a man after my heart. Chito neikosekei sobondanyu. Kanyonundo ano Daudi kong'ete kokakwot kebir korok. Amu ibwoti ile kikanerech Daudi kole chito nekikayai kit nekikayai kolipani konyil 4. Kilipan Daudi konyil 4. Kibek werik 4 eng konyi akobo kit nekiyai eng tengekto ak Bathsheba. Kwam koyoto ng'okisto ipketare werik 4. Tebutiet ko kanyonundo ano Daudi kong'ete chubet ak ng'okisto kotko koek chorwetab Jehova, chito neikosekei Jehova. Kotkoek kanyo Jeiso nyekesike yotok akoek weritab Daudi. Akoek baunatetab Daudi nemaikesugei. Akot nga kakitil ipketil akot kikikyi kong'et temenik chekabityo kokeny. Ko amu mieindo nekibo sikunet nekisik eng iman akowalak muguleldonyi korikyi Jehova akoek sikunenyi sikunet nenyitat kotai Jehova koit. Ko inendet ne kibortoi koek inendet nekakenyochi kat nyokotienjin Jehova eng kalosunoik akokon tuguk tugul eng muguleldonyi ak eng sobenyi kobarta Jehova. Nyumnyum eng saishek alak kekerchi nekikwop kondoi emet. Atya kerari jele tokwene konowe. Nginyokosue korok en tuguk chekakwaat eng olin. Komatin kakawek chi kibatisan kele ngekakwop kotar nga. Lakini kakawek chichotok kotalait ipkowalak. Kotaikere inye ilen makiaba akot ipkoe maiyo mamoche sikowek. Mi kaniset lakini tom inyoru sikunet nebo iman. Ikere ile manono. Ako kakowalak chichi ipkokochi Jehova nyoetab kat ne inegei. Ko ongeripkei ako matkokonin akinye setani iyweisie. Engoto kiwe kotiryebi inat amu kiryebe tugul. Ko ngo yekakowekchingei Jehova irikyi Daudi ile kono kokeny ak kasetabgei nebo sorundeng'ung. Tatya imande ibimwochi biik alak kiptengekinik yaityogikkwak ak iwekyi ichek Jehova amu ingen kit neu amu kyaiwe kotiryebi inat akinye. Ko ngoboisie Jehova sichutu ichek simutyi tisindet netisei akoyai icheket ko chepchonondos komatinye tisya eng taitab Jehova asikobit kesirchi kainetab Jehova mugulelwekyok eng ng'atutikyik akoker ng'ony komugul kole kiketebi ak Jeiso. Kongoi. Kongoi mising. Maketab oindet kobor tengektong'ung nekibo tai nekibo olikinye. Matin ko iputen yourself right with God. Komeche kobor oindet tuguk chekiiyai. Kekere kitengekto nekikayai Daudi ko kinaat mising. Ko kimuchi konach biik chechang. Lakini ko ngesich kabwatutiet akero chito nekakowalak kowale chito Jehova. Walin Jehova, wala Jehova, wale chitugul Jehova, bwanchi Jehova kesom nyoetab kat. Koisto tugul. Kingokakenyochi kat Daudi ko kipromisen Jehova koyochi boisiet nekitogunot. Konyoiwekab Jehova akichek aketestai ako matkemagnifaan tengekto nebo chito age, lakini ongekergei akesa
akonyoiwek Jehova nyoichin Jehova chitugul akole ngabiriren mwae kole ngabiriren tengekwaukyok netya konyoiwekab Jehova kwai choto kolelakitu kilelakitu kila cherironoshekab Jehova akolelachen kila betut ko ngotko mami chi netokotese eng yotok ko awendi tai tocho kokeny akobo lesson nebo wikini nyone nemwae kole tienwokikab kalasunet kebeberta nebo 2 kotokotin missing ko wekwa kongoi missing akobo akwek cheokase lesson ketestai kibagenge tugul kinetkei ko ngotinye tebut kososirwech anan kosobe Sabbath school anan ko kaniset age tugul nebo Seventh Day Adventist nenekitenen amu kiboisie kitabut nitok tugul kinetigei eng ng'ony tugul kinetigei lesson nitok keboisie ko kit age tugul nekatinyin ako maikuiye koiwechi chi age tugul nebo Seventh Day amu kisomani tugul asikobit kowolwok ko ngoberurok Jehova kotou wikini akoi ketuye kora eng wikit nerubei kinetigei kibagenge ko tos mi chi netokotinye ng'olyo ko ngomami ko ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe koikeny kiweku kongoi Jehova nenyo amu mieindong'ung kiweku kongoi Baba amu rireноshekuk chelelachen kila kingen kele kiib lelutinik amakinyalu eng taing'ung ko kou kiyoshe Jehova ile nyoiwekab akitililech akitou a new chapter ko kongoi amu kakinetkei akobo ng'olyondoni ngoek netechei notok kenai kele Jehova yekaikurech kebwonjin ako kakesiku eng iman inyoiwech kat akesich atebet nekitebtosi asikekurchi biikuk konain akokuiyen kongoi amu inyoiwech kat akitililech kokeny ndoiwech akoi wikini nyone ketuye kora akinetekei akobo Daudi nekinyochi kat akosich sobet nelel kokeny indoiwech ako ngotebi tamirmiriet kobotech akoi tun ketuye kokeny eng betut neu nebo ra eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo amen kongoi ngiberurok